Šta da vam kažem o Zagrebu? Ja sam neko ko radi u kulturi, pa onda taj dio jako depresivan trenutno, pogotovo ove godine. Inače, ovaj žonglerski dio koji je bio neka ogromna sreća krajem srednje škole, gdje je bio neki osjećaj slobode i udaljenosti od svih ovih nekih poslova koji moraju, imaju šefova, imaju hijerarhiju. Žongliranje je nekako bilo da izađeš na ulicu i vidiš svoj rezultat odmah. I vidiš koliko, ne znam, zaradiš tako i to uopće ti novci, da li su uopće bitni. Ali nema više tih mladih koji izlaze na ulicu, to je jako zanimljivo. Mi smo bili neka prva generacija koja je izašla i žonglirala na Cvjetnom trgu, na glavnom trgu, ne znam, HNK, tako po trgovima smo žonglirali, došli kao zmazani tog petroleja i skupili bi svoje koleto, otišli bi na ljetovanje, otišli bi radili bi po gradovima, po obali, na Krku, na Korčuli, na Hvaru. Hvar je bio moj prvo mjesto gdje sam zaradila svoj prvi koleto. Ali sad više nema toga, ima manje više pare. I cijela scena je postala jako profesionalna, svi nešto rade neke gaže, svi se nešto trgaju za neke pare. Sve to jako žalosno. Ogromna je sreća bila žonglirati prvi put kad sam uzela i pala vatru. To je bilo takav adrenalin, to je bilo ludilo neko. Još uvijek je, samo nije više taj umrit ću sad od ludila. Ali još uvijek je velika sreća vrtiti tu vatru. Makar i sve manje i manje vrtim. Sad puno više, u stvari sam se fokusirala jako puno na suvremeni ples i na te akrobacije u zraku. Čak mi jedna vraćara rekla da sam u prošlim životima bila cirkusant koji je radio u zraku trapezi i hodanje po sajli. To mi je bilo baš zanimljivo. I da sam putovala po cijelom svijetu. Ali, ne znam, volim to raditi. Volim biti u zraku, volim se fizički kretati jer imam previše energije.
Lepi urok je snalaže, na Jurjevo, na Jurjevo. Lepi urok je snalaže, na Jurjevo, na Jurjevo. Lepi urok je snalaže, na Jurjevo, na večer. Lepi urok je snalaže, na Jurjevo, na večer.